tuhaririirie Inooro MIARAHO. Borithi na ikurumerete aikari na makuhurana na wĩkinaĩ na kũgacĩrithia ũgitĩri. Famĩlĩ ya Tokohe nĩrahoya igoti rĩhanyũkie cira ũkoniĩ ũtonga wake. Mateta kumĩra gatagatĩ ka ateti a ciama iria ithondekete ngwatanĩro ya Azimio. Na aikari amwe a Ganze Kilifi gũkaĩra KWS yeherie rũũru rwa njogu iria iregeire itũũra rĩao. Cia mwanya nĩ nyitanĩri waku mĩtambo-inĩ ya Inooro TV. Maya nĩ mohoro ma Inooro MIARAHO. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ, atongoria matiganĩte kĩama-inĩ kĩa Wiper County ya Machakos nĩ mathiĩte na mbere na kũhũrĩra ndebe mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga na mũnini wake Martha Karua, makiuga Raila Odinga nowe mũtongoria ũrĩa wagĩrĩire gĩtĩ-inĩ gĩa president thutha wa President Uhuru Kenyatta kũrĩkia itĩna rĩake. Karo Kinyigo wa Mwaura na riboti ĩno. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Machakos Joyce Kamene. Atongoria matiganĩte kĩama-inĩ kĩa Wiper nĩ morĩtie aikia a kura gĩcigo-inĩ gĩa Ikamba-inĩ gwacagũra mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Raila Odinga na mũnini wake Martha Karua, amu erĩ aya marĩ na kĩoneki gĩa gũtereba bũrũri njĩra-inĩ ya ũthii wa na mbere. This is the time kuoneshana kana kwamba Ukambani tuko kitu kimoja. Na kura zetu zote ziko ndani wa bagi ya Raila Amolo Odinga na Martha Karua. 99.9 tumpe Raila Amolo Odinga kura. Kura zetu za jamii ya Ukambani na uliokuwa mkoa wa Mashariki, kuna zetu ziko kwa Azimio kupitia kwa Wiper Democratic Movement kwa sababu ya kiongozi wetu Kalonzo Musyoka. Atongoria aya nĩ matũgĩirie Raila nĩ ũndũ wa gũcagũra Karua ta mũnini wake, makiuga nĩ kĩonereria kĩa wĩiganania wa mĩeke ya athuri na atumia ũtongoria-inĩ wa bũrũri. Mheshimiwa Raila Odinga aliona umuhimu wa kuhusisha kina mama katika uongozi, ndio tumchukua Martha Karua. Ni kweli ama si kweli? Nishukuru mheshimiwa wetu Kalonzo Musyoka kwa sababu ameona umuhimu wa kuhusisha vijana na kina mama kwa uongozi. Kampeni ici itafanĩtio mĩena ya Itithini, Kiua na Katangi mwena wa Yata, Machakos. Ngĩribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura. Gatho cia mwanya Karo Kinyigo wa Mwaura kuma Machakos. Tuthiĩ Nyeri kũrĩa gĩkundi kĩa andũ ethĩ arĩa manyitaga mbaru ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ morĩtie aikari a Nyeri na gĩtarũ gĩa gatagatĩ kũiyũkia kĩoneki kĩa ngwatanĩro ĩyo mĩtũ-inĩ ya atongoria ayo kuoya ũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana. Na gĩkundi gĩkĩ gĩgĩthiũrũrũka matũũra-inĩ matiganĩte kaunti ya Nyeri nĩkĩũrĩtie andũ ethĩ kũnyita mbaru Raila Odinga na mũnini wake Martha Karua, makiuga aya erĩ nĩ magakorwo makĩandandũra mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ. Oho makiuga gĩtarũ gĩa gatagatĩ nĩ gĩkũgunĩka na ũtongoria wa thirikari ya Azimio kuona nĩ gĩkũmahe ũrũmwe wa bũrũri. Kama vijana tuko ndani ya Azimio kwa sababu baba na Martha wanajali maslahi ya sisi vijana. Ndio sababu hata unaona tuko hapa kama vijana, tunaongoza kampeni ya vijana katika mrengo huu wa Azimio la Umoja. Na ile namba ambayo IEBC walitoa, tumeketi chini tumefanya hesabu, na kama kuna kura chache sana baba atapata wakiwa na Martha Karua ni 15 million votes. 15 million. Sisi tuamua ya kwamba kama watu wa Mlima Kenya tungependa kuwa katika serikali ya upinzani, na tukichunge sana hasa vijana, kwa sababu wazazi wetu wanajua kuna wakati watu walisema hii tu ni wingu linapita. Niko hapa kuambia kwamba bonde la ufa tuko ndani ya Azimio na kura yetu tunapigia watu wawili. Kama sio Raila Odinga ni Martha Karua, kama sio Martha Karua ni Raila Odinga. Kenya msiachilie iende katika mikono ya waporaji. Nchi ya
ya Kenya muache iende katika mikono ya wazalendo wanaopigana na ufisadi, wanaotaka kuleta ajira kwa vijana, wanaotaka kupunguza bei ya unga. Tumecigia ũteti tũingĩre ũgitĩri kũrĩa maabitha a ũgitĩri kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mereire aikari atĩ ekinaĩ arĩa makoretwo makĩagagia ũgitĩri nĩ magũikio ngono. Honge itiganĩte cia ũgitĩri kaunti-inĩ ĩyo nĩ cigĩte na gĩikaro na aikari na atongoria na kwĩranĩra atĩ nĩ marathuthuria gĩkundi kĩa ekinaĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩagagia aikari. Wahalifu ambao wako Miaraho ya muthenya wa kiumia maafitha a ũgitĩri atongoria o hamwe na mũingĩ wa mawanga gĩcigo-inĩ kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru macemanĩtie kũrũmĩrĩra ũhagũku wa ũgitĩri ũrĩa ũcũngĩrĩirie njũragano cia atumia na airĩtu. What will happen next? We have some hata watoto wakipita pale na ogopanga sana. Kwanza ikifika saa 9 I'm a very alert lady. Na kuanga hapo stand kwa gate. Nikisikiliza watoto. Ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ atumia atano nĩo moragĩtwo ngero iria iratabanio mũthenya barigici ũhoro wa kũmakania arĩ gũkorwo ateti amwe nĩ macukĩirio gũkorwo makuruhanĩte na gĩkundi kĩa ekinaĩ gĩa confirm kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩagagia aikari matũũra-inĩ ngũrani gũkũ Naikuru. Polisi wamepewa training ya kutosha, polisi wamepewa resources za kutosha, waache kukua lazy. It is up to them kufanya kazi yao ya kujua ni nani waliua hawa. So walifungua forensic lab, waende wa collect evidence wapeleke kule. Waache ku spread misinformation na kukua lazy that anything passes so long as we pin it down on confirm. Every criminal activity inafanyika Nakuru yes kwa ni confirm. Kwa ni confirm wako watu wangapi? Tukisaidiana tutasafisha hii eneo. Na tunahitaji kujitolea kwa kila mmoja wetu. Bila kulaumiana, bila kuwekeleana lawama, tutafute tujue ni information gani imepeanwa kwetu hatujashughulikia. Ũmwe wa maũndũ marĩa mendekithĩtio gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ gwĩkĩrwo ceceni makĩria cia borithi na oho maabitha mongerere mĩriũngo yao matũũra-inĩ. Thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgitĩri nĩ ĩhĩtĩte kwaga kũhũmũka o nginya yenjere na gũkinyĩra kĩhumo gĩa ciĩko ici cia wĩkinaĩ. Mũbango ũrĩa komishona wa Naikuru Elastus Mbui augĩte ũrongoreirie matũũra mangĩ ta Bondeni na kwa Roda kũrĩa onakuo kũrĩ na ũhagũku wa ũgitĩri. Sehemu zote ambazo tunajua haya magenge yanafanya kazi ambazo ni chafu, ili tuweze kuhakikisha kwamba hii operation ya kuwafagia inafanywa concurrently. Si kwamba tunaanza saa hii kufanya hayo. Nafikiri tulishikilia sana sehemu za mjini Nakuru na hata wao wenyewe wananchi wanasema hiyo samani ilikuwa ni shinda ya huku town. Na labda wengine wakaona moto umewaka sana pande hii wakaamua kujificha pande ya mashinani kule, lakini kwa sasa tunaweza kusema kwa uhakika tunataka kupanga operation ya kila sehemu. Thutha wa gĩikaro gĩkĩ maabitha kuma honge ciothe cia ũgitĩri nĩ matabanĩtie gĩikaro rũcinĩ rwa mũthenya wa Jumatatũ gĩa kwarĩrĩria mĩtaratara ya kũhĩtana na ekinaĩ aya. Aikari a mawanga na Naikuru yothe handũ ya rũma makĩũrio magĩe na wetereri na kũhe thirikari ihinda ĩrute wĩra wayo. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Mũmbunge wa Dagoretti South niwe John Kiarie na mũrunawe wa Starehe Charles Jagwa nĩ maroria thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre ũkuo na ũritũ na makinya ma kũhũthĩria a Kenya mũrigo moyo na mĩtũkĩ. Manaragia marĩ kaunti ya Kirinyaga hĩndĩ ya mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ ta ũrĩa Boni wa Thuku aratarĩria. Hĩndĩ ya mũthako wa mũbira wa magũrũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga na ũrĩa ũrarũgamĩrĩirwo nĩ mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge na tigiti wa kĩama kĩa UDA Mĩrĩ Maingĩ ũrekinyĩtio nĩ ambunge John Kiarie wa Dagoretti ya mũhuro, Charles Jagwa wa Starehe na atongoria angĩ muoroto ũrĩ kũnyitĩrĩra andũ ethĩ. Atongoria nĩ mokereire thirikari kumana na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre makiuga atĩ namba nene ya Kenya nĩ thinĩkanĩte na gĩa bata nĩ thirikari kũhũthia mũtũrĩre. Mũtu nĩ ũragũrĩka, maguta nĩ maragũrĩka, nĩongererwo nderĩtwo kĩndũ gĩtongagĩrĩrwo bei no cumbe nĩ wongereirwo bei. Ũguo nĩ tũkũgarũra thirikari ĩno ya kũnyamaria andũ, tũrehe thirikari njerũ. Kwa hivyo mimi nataka niambie vijana wa hapa Mwea,
mutie bidii, musiogope, ungengane na maisha na maneno ya dawa muache. Si ni ukweli? Wewe ujipiganie na mimi najua ukijipigania kama mwanaume Mungu ataulingi mtu, si ndio? Oho ni mahoreire ndeve mutongoria wa kiama giki William Ruto makiuga ati mubango-ini wake wa bottom up muoroto ni kwarahura Kenya kuma ukioria ukoretwo kimagumira. Ni mugeikeria Ruto kura. Ruto ni mukamuthurira jesi yake. Ni mukuga ni bottom up. Na ni mukuumira. Sasa mimi nawaambia hapo juu kwa president. Si mnajua president wetu ni nani? William Samoei. Timu yake riko ni irahotanire thutha wa kwanira timu ya Gikungu bao 4-3 mikwajo-ini ya penalty. Riu mere maingi akiranira gutwarithia mbere na ligi eno niguo guthie na mbere na kunyitirira andu ethi. Handu-ini ha Inooro TV kuma gicigo-ini kia ubunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni wa Thuku. Ngwataniro ya Kenya Kwanza ni tafanetie giikaro kia mwanya University ya Catholic muciĩ munene wa Nairobi kuria mararĩrĩria mĩtaratara ĩtiganĩte ya kũgacĩrithia ũtungatĩri wa ũgima wa mwĩrĩ mathibitarĩ-inĩ mothe gũkũ bũrũri-inĩ. Kwa ihinda rĩrĩ giikaro kĩu no kĩrathiĩ na mbere na mũnini wa President William Ruto nĩ ũmwe wa arĩa mekinyĩtie. Nĩ wega tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ. Procurement of all our health commodities. We just must do it. It's been done in the energy sector. We have some of the most competitive oil prices because of the nexus between the private sector and government in the procurement in that sector. We can deploy the same in the provision of our health commodities. Commodities must be informed by our desire to create local jobs, and it must be possible for us to produce many of these facilities locally. I told you earlier, I don't know whether it's by coincidence, I was speaking to one gentleman yesterday who produces medical supplies, medical commodities. I will not mention which ones because I don't want them targeted. And he told me that he supplies everywhere else from Mombasa except to Kenya. He can supply his commodities, which are manufactured in Kenya, to all other facilities, including in far-flung areas, but he cannot simply access the Kenyan market. And that is a Kenyan producing in Kenya, but cannot access the Kenyan market. We must be, and that is primarily because of the cartel around KEMSA and the whole of that space. So we must break the cartel and make it possible for manufacturing of pharmaceutical commodities to happen in Kenya so that we can get quality, as has been asked here. We can control quality more, and we can control also accessibility more. These are among the items that so far I have picked. We're still sitting here, all of us, and the remainder of the speakers, we would like them to focus. We've heard from our health practitioners the need to balance the success that we have achieved in devolving health to the counties, and I like it that even health professionals themselves admit that there's been some success and progress made, and we now need to balance that so that there is no tension between the doctor and the patient. We need to harmonize, we need to create harmony so that the patient has access to health care,
but also the doctor is working in an environment, or the health professional is working in an environment that does not undermine their own progress and that not undermine their own well-being. So that is, I think, the balance we need to create. And I agree that health being a matter that keeps evolving, continuous training, continuous progression is necessary, and there must be a mechanism. Ucio ni munini wa President niwe Daktari William Ruto magithii na mbere kumatha kura. No tugithii na mbere nuthu ya andu agima aria maikaraga county ya Nairobi ni mahetwo njanjo kwigitira murimu wa COVID-19. No gicunje kia 20% gitire kiretikira njanjo ya mbere thengia wa matanya ma ruhonge rwa ugima wa mwiri maguthesha andu othe agima gugikinya muthia wa mwaka uyu. Ofitha ugima wa mwiri maugite ati county cia Nairobi, Kiambu, Laikipia, Garissa na Machakos ni kwa murimu wa COVID-19 uratamba na gikiro kia iguru. What remains a big challenge for us as a country is that despite the fact that we have sustained supply of vaccines to every part and every corner of this republic, there are still so many Kenyans who are yet to get fully vaccinated. And therefore, it is absolutely necessary that through a multi-sectoral and integrated approach, such as the one we are seeing here today, we ensure that we institute that to address this very concerning low coverage of COVID-19 vaccination in our country, and one that we are experiencing at the moment. And it is on this basis that we have introduced the accelerated COVID-19 vaccination program in order to rally more Kenyans to embrace vaccinations which are already available. Kulinda watu wote, mazingira na wanyama, ewe Mungu tuwezeshe. Ukinyigina hau gakuhoya tobe tuhomuke o hanini tu no ni turashoka tuthii na mbere na mohoro. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotions? Smoothness, scent, glow. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Ungenunua gani? Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na smoothen. Na fragrance nayo. Wacha tu. Why pay more? Nunua nice and lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Muruna wa mani uriko. Muruna wa mani uria werutagira gwika makiria yoria erigirirwo. Ekaga makiria yoria angehota. Na koragwo hamwe nawe ugaciro-ini waku. Aumagire ihinda riria riagiriru. Tondu muruna wa ma ni muruna nginya ground-ini. KCB Bank, go ahead. Karibu sana ukaguonie tiny sitting area igana kiharo taruhane boarding area ya kwere mwena uyu naguo uigite uhurukage ino nayo ni master bedroom na ni ensuite nuona wandro kuria cigana kuria uribangaga nguo ciaku no kaiga theko ya mbeca ino nayo niyo kitchen guko ni Zuri Court nyumba cia 3 bedroom master ensuite kilomita 3 kuma Thika Super Highway. Craven Estate ni marakohe offer ya 3.75 million wagura cash kana 3.99 million ukariha deposit ya 2 million balance ukarikia na mieri 8 tuhurire thimu 0710 520 520 kana 0704 300 300. Craven Estate, crave for quality. Kazi ni kazi yelele mama Kiambu no tuhote kunyitana ithuothe tuthina mbere. Muriega aikari a Kiambu haritwa ni Wainaina Wanjangu
ndugamite giti kia governor Kiambu County ta independent candidate ruri rwakwa ni helmet binda riri reke tweherie usiasa na ungumania Kiambu twikire utongoria na uruti wa wira hapa kazi tu rathimoi Madeginya igoro na wene na wajango Mugithi wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni ugashera Kirinyaga na Nyeri County muthenya wa Jumatano tariki 29 mweri uyu mwaka uyu ukagerera matura-ini ma Sagana, Kagio, Varisho, Karatina, Mukurwe-ini, Gakindu, Uthaya, Giakaja, Nyeri, Muiga, na Rumoro, Shaka na Karatina. Ni ugashanjamurwo ni aini guthi ta Samido, Joyce wa mama, Jose Gatutura, Ben Githae, Sir James na age aige o hamwe na memerekia a Inooro FM wendete uka uthikiriria atongoria a Azimio la Umoja magikwira mubango uria mari naguo iguru riaku. Madam, please dahoda idoka tobie. Where? Please, tetekia. Inyoga muruga me hau. Beiga muruga me. The first degree I did was from University of Wolverhampton, which I got a 3rd class honors in law. What could I have done? I was digging graves, I was washing dead bodies, doing security and going to school. So I was not able to get a 1st or 2nd class. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. gakunyita ogeni mitambo-ini o ringi tuthie na mbere na mohoro tuingire tetini kuria timu ya Nairobi iria koretwo igitongoria campaign cia ngwataniro ya Azimio nigite na giikaro na gikundi kia ajumbe a ciama iria ithondekete ngwataniro ino mucemanio uria utongoretio ni hamwe na angi mwandiki munene wa ODM niwe Edwin Sifuna, CAS Rachel Shebesh, mubunge wa Mathare Anthony Oluoch, mubunge wa Ruaraka TJ Kajwang na Yusuf Hassan wa Kamukoji. Hii munaona tukifanya ni nyinyi tunawatakia mazuri, kwa sababu tukigawa kura kwa chama ingine wale tunapigana na wao watateka advantage na watachukua viti hizi zote. Sawa sawa, waombe tafadhali hiyo confusion tumesikia vile wengine wamesema, tutaangalia, lakini hapa ground na tutarudi tena. Tusiweke kura pande hii na pande hii, UDA itupite katikati, si ndio? Mumekubaliana na mimi? Ni Jubilee tutashikana na hii ODM. A lot of these people have not moved on, but leo I want us to move on. Tikiti ni moja, ni ya Raila Amolo Odinga. Unanisikia vizuri? Kumekuwa na amani ama kujakuwa na amani? Kwa hivyo leo nikisimama nikisema Azimio ndio chama kinachojali masilahi ya Wakenya, ndakuwa nadanganyana? Oho gikundi kia ameba a ciama iria thondekete ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya ni marahinyiriria aruna ao gutiganiria mito yao na kumanyita mbaru niguo kuinukiria ngwataniro eno iria tongoragio ni Raila Odinga uhotani. Uhoro uyu ukete gutigairie thiko 42 githurano gikwo.
Nikumirite thigithigi na ngucanio cia kiuteti gicigo-ini kia ubunge kia Webuye ya irathiro kaunti ya Bungoma hindi ya igongona ria mutirithia wa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati thutha wa huraniria na agiturwa gia gicigo kia ubunge aria marugamite na ciama iri rungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya kuonania wagagu riria ndereti ya gutiganira mieke ya kurugama irambiriirio. Akiaria igongona-inĩ riu munini wa murugamiriri wa mivango thiini wa kiama kia DAPK niwe Sitati wa Galama araugire ati akorwo ahuraniria acio ana matikuiguanira na kunyita mbaru umwe wao ithabu ria ngwataniro ya Kenya Kwanza kuingiria mundu mbunge gicigo-ini kiu ni rikuhutha. Miario ya Sitati ndinamukiro wega ni arumiriri ya ateti acio undu uria uratumire gavana wa Wangamati kuingirira na kuhoreria urugari wa uteti igongona-ini riu. Lakini tutafute namna, tukae chini tuongee vizuri na wanaume na huyo dada tuone tunaweza mbele. Mutongoria wa kiama kia DAPK Wafula wa Munyinyi augite ona gutuika mari thiini wa ngwataniro ya Azimio la Umoja mari na mivango yao kiumbe na gukorwo ati ateti ni marugamite ta kiama na mivango iyo ndingivanguranio gutari na miario. Na hiyo harmonization, rationalization itafanywa kwa njia nzuri bila kulazimisha mtu yoyote. Even hapa Webuye East lazima tuwe makini. Tusipigane tunatupoteze. Lazima tuangalie ya kwamba yafaa kama nyumba ya Azimio tusaidiane tupate ushindi. Minister na mutati wa tene Noah Wekesa augite ni agwetia giikaro na ahuraniri ya giturwa kiu na ciama itiganite cia Azimio niguo kugia na miario na kuiguanira no makanyita mbaru niguo gutigirira ati mweke ucio nduna miruka na kuiyukio ni ang'ethaniri ao a kiuteti. You come to Kitale and I can give you some advice. I hope that when you leave Kitale you will be happy. You produce one candidate. Hado-ini ha Inooro TV, jetagwo Helen Maina. Na tugithie na mbere family ya mutigaire Top Cohen ni rahoya igoti guthikiriria na gutwithania cira uria we mbere yayo wegi indo ciake na ihenya uria kwahotekeka. Mwari wa nyina na Top Cohen Gabriel Hanavan augete ati ni mahuthirite besha nyingi metereire kuona kihoto. Marauga thutha wa guthikwo kwa muru wa nyina matire magia na thayo na makoretwo na guoya riria moka Kenya kurumanirira na cira wa muru wa nyina. Umuthe Gabriela ni aratanywo kuruta wira cira-ini uyu uria urahutio tonga wa muru wa nyina rire mutumia wake Sara Wairimu akoretwo akiregana na marua maria Cohen gutuikaga andikite ma kugayania indo ciake. Cira wa kuragwo gwa Cohen nduri wambiriria. It's very weird and of course costly. But we intend to do it, and we go on and we fight also the judge and also the prosecutor, the head of the prosecution. We do it, but it feels very strange that what's the overhead? The government is not taking over. I think that it's a task of the government to take over and see that the corruption gets out or put those people out. It's not my job. Where am I? I'm from another country. Who am I? I don't understand. Have you involved your embassy, your ambassador in this matter? No, because 3 years ago when we started the whole procedure, it was clear that they do not do anything to protect in this case. They have their protocol and they're not allowed to do anything about it. I've tried many times, but this is their answer. So squarely everything remains in the hands of the Kenyan government. They should do what they're supposed to do. Yeah. Okay, yeah. I mean, we Holland, of course, cannot interfere in your that's not jurisdictional allowed. system. It's not allowed. Like you cannot do in ours. Mm-hmm. That I understand. But you're very democratic. You have a free press. Incredible. The way you treat religions, I'm jealous. I remember Motega Golf Club on a Wednesday
in 2019, after Tom's body was found, that we had a memorial for him. There was Catholic prayer, Muslim prayer, and they asked us for a Jewish prayer. I couldn't even... Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya athondeki njorua a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Aciarĩtwo nĩguo kũrenyerera ũkombo-inĩ wa thĩna nĩwe humbĩte nyere na riri wa iganda andũ makĩria ma 3,000 akamahe mawĩra ndagĩtarĩ thuo wa mathenge kana wa ngũkũ. Mũndũ no thuo wa mathenge. 2013 rũgamo gavana thinĩkanĩrio nĩ mabroka ma kahũa 2017 ũgĩthanyĩre mũtũre na mathĩna thũ cikĩnyitana cikĩhenania gavana wanyu ndathomete. Rĩrĩa ndĩrenda gũteithia andũ a Nyeri mokaga makageria kũnyenjera marima. Mwaka ũyũ wa 2022 ningĩ maramũthinĩkanio rĩngĩ kũrĩa kũriku mũno Ngai aramũgĩra kuo aramwambararia naguo mũingĩ wa Nyeri mukira mwana wao na riu niwe marathura ri gavana Nyeri guothe no wa ngũkũ. Andũ aitũ a Nyeri thurai tũthondeke ũtonga witũ wa Nyeri. Aya imotora muthia out hihi ciana cia ukamuria migunda ikigayo mwariku. Haya warauga atia niki urauga atia ukende muonie kuria migunda itigarire kundu kwina raithi kilomita 2 kuma haria kangundoro ndi gukaha mugunda-ini ni goko gugitagwa Dagmar Kuluni Green Gardens. Haya niki ndume hau na hau na thitima ukaide muonie iga igora muze kendo gutari guku na ndikire haha na maneighbor maya kwagia atiriri ni macucangite bei nginya 380 na deposit uraigira ciringi 50. Ofisi cia Nyeri ofisi citori ci haria Roiro bypass CNM center first floor. Dagmar Land Investment, we promise we deliver. You do your best out there, let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama jua kali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndiyo password. Inawezekana.
Gatho cia mwanya na guthinabre na kunyitanira na ithwe. Aikaria Ganze County ya Kilifi ni moretie ruhonge rwa kumenyerera nyamu cia githaka KWS emateithiriria kweheria ruru rwa njogu iria ikoretwo ikirionga matura-ini macio na guthukangia mimera na indo ingi. Makiaria micemeni-ini ya gwetha kihonia kia hathara ya njogu icio, aikaria acio maugete nyamu icio ni ikoretwo ikihithukira micii yao mahinda kwa mahinda. Nĩ mbica cia thimũ Ganze, kaunti ya Kilifi. Ikionania ũrĩa rũru rwa njogu ikoretwo ikĩriũnga matũra mao, ikĩrĩaga mĩmera ya irio mĩgũnda-inĩ yao. Na ta haha, umwe wa aikari ohete gacaũ ka njogu na mũkwa etereirie ũteithio kuma rũhonge rwa KWS thutha wa kũgũtigwo, ũteithio ũrĩa maugĩte nginyagia rĩu matirĩ maramũkĩra njogu icio irio itũra. Sasa maisha yetu yako hatarini. Saa hii hata watoto wenyewe wanashindwa, wengine saa nyingine wanakataa kwenda shule kwa sababu barabara zina kirosi ndovu, shule ziko ndani, mtoto mdogo wa nasari ama kejiwani anashindwa na kwenda shule. Shamba yangu eka 4 kwa usiku wa leo wameingia wakaharibu migomba, miembe, niko na mbegu nyingi, mikunde, mipojo. Hata saa tena bado wako hapo kando kando ya shamba, ni labda jioni kiingia giza warudi tena hapo kwa shamba. Mambo ya ndovu yametuchokesha. Mmechoka mjechoka? Ndeto ĩno ĩgĩcũngĩrĩria atongoria oro ũndũ ũmwe na aikari a Ganze gũtabania mĩcemanio ya hina ikwarĩrĩria ũrĩa mekuona kĩhonia kĩgiĩ njogu icio. Gũkũ magĩikia ihoya kũrĩ minista wa ũgendi bũrũri-inĩ Najib Balala. Wakina mama hawawezi kwenda kulima. Wakina mama hawawezi kwenda kutafuta maji. Lakini cha kushangaza, afisa wa KWS atapigiwa simu kwamba ndovu wameonekana mahali na amehatarisha maisha ya watu. Kama juzi kidogo ndovu mmoja awe mtoto wa shule pale Mriachakwe, juzi tu kwa mkia jana. Lakini maafisa wa KWS watafika, watatulia mpaka wakifika pale ndovu wameenda. Aikaria ya maugĩte matangĩamũkĩra ũteithio wa irio, makũrĩirwo maitho nĩ ng'aragu kĩmera gĩũkĩte, amu njogu icio nĩ irĩkĩtie gũthũkangia maĩka ma mĩgũnda kũrĩa marahandĩte irio cia kwendia na cia kũrĩa mĩciĩ-inĩ yao. Ninashangaa Najib Balala kutoka hapa kwetu anaweza kuacha sisi tunasumbuliwa na ndovu na yeye yuko hapa tu anapiga kawalahi ofisini akikaa tu bila plan. Kwa sababu mimi naongea na maofisa, hata sasa ameniambia wiki ijayo wanakuja, lakini kila siku wiki ijayo. Sijui tulikuwa hapa na DC. Alisema wiki ijayo mbona wiki hii? Sasa afisa kama ameitwa kule kwa mazungumzo, sikuja maafisa wengine. Na wapi si ndio? Tuapeana makataa ya wiki moja. Wiki moja. Waziri Balala afate hawa ndovu, atumane maofisa wake wa KWS. Ngiribotera Inooro TV jitagwo Jenga Waboi. Aikaria matura ma kaunti ya Kwale arĩa matamukagira mbura ya kuigana nĩ mahĩmbĩirie uhandi wa mĩtĩ mĩgũnda-inĩ yao. Aikaria amwe makoretwo mahotete kana mehokete ucini na wendia wa makarata biacara, no magagĩkorwo makĩhũthĩra hanene harĩ ũthũkangia wa mĩtĩ na mĩtitũ. Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi ena riboti yo makĩria. Mĩhang'o ya kũhĩtana na ũgarũrũku wa rĩera nĩ ĩhũrĩtwo njeki kaunti-inĩ ya Kwale, kũrĩa icagi iria ciagaga kwamũkĩra mbura ya kũigana ikoragwo hatĩka-inĩ ya kũgĩa na ng'aragu. Na hau aikari magatharĩkĩra mĩtitũ gwetha ngũ na makara ma kwendia nĩguo kwĩmathĩra ũboco. Rĩu mũbango wa Clean Energy Village Initiative nĩ ũkinyĩte icagi cia Zombo mwena wa Lunga na Miani mwena wa Kinango. Gũkũ Miani, aikari makĩhinyĩrĩrio kũhanda mĩtĩ ya matunda na mĩtĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩkũraga na ihenya nĩguo kũmatha ũboco na njĩra ya kwendia matunda macio, na oho gũceha mĩtĩ ĩyo kwegera na ngũ handũ ha gũthũkangia mũtitũ wa Kaya Mtwakara. Kuna ule umuhimu sana wa community kupanda miti katika shamba yao wenyewe. Miti hayo ni kama vile fruit trees na zile species tunaziita ni fast growing species, ndio ili waweze kupata kuni katika shamba zao wenyewe. Katika huo ina reduce ile pressure ya watu kuingia kwa misitu kila muda, na wakati huo ni kama sasa community wanaweza jimudu wenyewe, wako na miti yao wenyewe, wako na kuni zao wenyewe. Mradi huo ulipokuja Kaya Mtwakara
ilikuwa ni mradi umekuja huku kwetu kwa sababu tupande miti kwa wingi, kwa sababu tupunguze uharibifu wa kwenda kutafuta ama kuangusha miti ndani ya msitu. Ninaona shida hakuna. Yule ambaye amepanda hiyo miti wajisaidia mwenyewe kutoka kwa keshamba, unapunguza kwa sababu unanawiri sana mti, unakata kidogo ni kuni zako unaja kupikia. Atumia na guku makigunĩka na mariko maria matumiraga ngũ nini nĩguo kũnyihia ũhũthĩri wa ngũ nyingĩ iria cirutaga ndogo makiria. Turakora Bonze Bembogo riko-inĩ rĩake akihanga kũrugĩra ciana ciake. Haha ngũ iria ciratũmĩka nĩ nini mũno. Aikari makiuga ũhũthĩri wa mariko maya nĩ ũcenjetie mũtũrĩre wao. Nimeleta jiko, kuni kidogo, hata kama kuni ni 3, sime naiva, nachoma chapati, napika mboga na hizo kuni 3. Na mimi siendi kwenye msutu. Walipotuletea huu mradi wa majiko, tulifurahi sana kwa sababu tuwapika na kuni kidogo. Sasa hii moshi hakuna, inabania kuni, inabania moshi, na wakati ule ule unabania matumizi pale nyumbani. Mihango ino yothe irongoririe kugitira mitito ya kaya iria ikoragwo uthaka na kirorerwa gya bururi na mucie kuri nyamu ngurani cia githaka. Mitito ino ikoragwo hatikaine ya kuhuka kumana na gutharikirwo ni aria mamirigiceirie makimatha uboco riria ng'aragu ya neneha. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Kwale, njitagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. Tuingira mathako-inĩ kuria mwihoko wa team ya Migori Youth ya kwambatĩra mbĩtĩka-inĩ cia Super League nĩ ũthararĩtio thutha wa timu ĩno kũhũrwo bao 1 gwa kĩbũgũ nĩ team ya MUFC rĩrĩa marathakire kĩharo-inĩ kĩa mũingĩ gĩa Thika. Coach wa team ya Migori Youth Calvin Olwach augĩte atĩ nĩ mahocetie mwihoko wao mbĩtĩka-inĩ iria marathaka na team ya Coast Stima. Migori Youth marugamĩire namba 11 ligi-inĩ ĩno marĩ na point 39 tu. Mwena-inĩ wao team ya MUFC nĩ ĩregwatĩire point 3 na rĩu ĩgakinya point 53 kũrũgamĩra namba 4 na bao ya mũmwe ĩkĩingĩrio nĩ Clinton Ocheng. Ithathatũ njega no at least wetaginya ndagĩka ya mũico Ngai atũrathima na bao 1 na ndake no game yuma nditũ to na Migori ni yega. Imekuwa poa first half, imekuwa balance, second half kidogo bali kwa balance jo tumesanda chances mingi sana. Do clinical hapo mbele tukatoa clinical hapo mbele. Tumeweza chances mingi sana. So nadhani dakika mwisho pia moments pia walipata moment yao wakatumia hizo ma set pieces kidogo ndio tukalegeza kidogo concentration, lack of concentration kidogo wakapiga bao. But game generally imekuwa na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma Inooro MIARAHO. No ningi mwena uria ungi wa studio twina referee mwenyewe na niakorwo gitwira maundu maingi megie mathako. Referee ugikorwo ni uranyamukira na njira igwete, hihi wathie na Ivasha ni uronire ngari kana no mururumo wa ngari uronaga? Kumwe turona ya rukungu na tukaigua ande ngari yahituka tondu kuringana na haria ri turakiri no na ukihana uguo ri ni turakionera macindano macio marakire mega na marari mathaka niguo masafari ri thengio ndugitwarithie thengio riu kuma hau ri twina maundu maingi muno megie mathako maria tugukorwo tugikurehera thiini wa tabarira ya Kumbura mbiiri. Thengio. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Here you go. Okay, thank you. Hi there. Selena! It's great seeing you getting so much value for your money. Well, it's important to save as much as you can. You save everywhere. Except for here. This is where you're throwing money down the drain. How? On these cleaning products. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too. Oh yes! Ta imagine waruta girigana mwetu gwa Top Care ugetekerio gwaka hau icio inge tokarekanera. Top Care twena mugoda mweru nyua korea Joska ndagika 10 tu kuma Kagudo Road. Ni kodo kuirige wega maene 4 na neighbors makinyire tene. Naguo thogora gwa Top Care tugaga ne gutinangia. Tondu tutinangetie ginyagia 595,000 only. Hauhora makiria tucerere Royal Town Greek Towers kana tuhorere thimo number 0708 00999. Muruna wa mani uriko. Muruna wa mani uria werutagira gwika makiria yuria erigirirwo. Ekaga makiria yuria angehota. Na akoragwo hamwe nawe ugacirwo-ini waku. Aumagire ihinda riria riagiriru. Tondu muruna wa ma ni muruna nginya ground-ini. KCB Bank, go ahead. Wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni ugashera Kirinyaga na Nyeri County muthenya wa Jumatano tariki 29 mweri uyu mwaka uyu ukagerera matura-ini ma Sagana, Kagio, Varisho, Karatina, Mukurwe-ini, Gakindu, Uthaya, Giakaja, Nyeri, Muiga, na Rumoro, Shaka na Karatina. Ni ugashanjamurwo ni aini guthi ta Samido, Joyce wa mama, Josega Tutura, Ben Githai, Sir James na age aige o hamwe na memerekia a Inooro FM wendete. Uka uthikiriria atongoria a Azimio la Umoja magikwira mubango uria mari naguo iguru riaku. Urimi ni kuiga mathafu niguo hote kumenya atiriri mundu ria ndina kegirigiri ri ararihwo mbeca cigana ona arihagwo rina na arihitwo mieri igana ona na kagwe kindu mugundo ucio reka atia urarehe na nikio turahingire mwena wigie nyeki turona inyeki ndireka mathafu wega tukihinga mwena wigie mboco ni undu wa gwika mathafu ika mathafu wi murimi uige mathafu maku wega wone ka hena faida kana hena hathara. Mishesheni ya Inooro TV. Oh yes, karibu sana dhini wa tabarira ya Kumbura.